North Korea hi khovela ramtlopo harsale turu nga berte zingami ani Democratic People's Republic of Korea DPRK hian rorel na khaule nunrong tak aram mi te thunun na chu aneya chu enthak na mi puifa na thule shemna mangtein ane he video hian North Korea in shemna rapthlak tak te chu atar lang don ane public execution vantlang ma mi ti hlum chu North Korea hian nei chen ania mi puiten thuan oi thei nan le an hlau thei nan vantlang ma shem chin te hian an poi khoi chin chu politics lama poi khoi na changa ruk thlengin a huam mi sang tam tak no pangte thiamin shem chin ania silaya ka ani lo pon anin o hlum tir chen public execution hi pangai taka bo sai chen ani lem lova arem chan danin bo sai mai chen ane til ti sol tu chu an chen na ina changin nu chua niin apoi khoi chu in pong tura ti ania ti chuan a thian te a chung te le an chenom te ma a tha chin ane he thilan ti hian mi puidam tak chu ati hlau thong hlea thu oi takin anom chin pa poi khoi tu te hi an thil ti sual in zia na chu or tir chin ania hei hian ramdang film enemo ramdanga tho chu tum thlengin a huam tel ane kumtam vak lo liam ta chung khan report mi tha dan rapthlak tak chung chang North Korea rural tu the man chin chu auma chungzinga pakhat chu anti aircraft silai manga ka ane poi khoi tu chu shui manga phor ne yin lavak lo atangin silai hian an kap ta chin ane rural tu te kaltuma piang te hena chiang taka thu cha na man ro thatak ane hei hi mi puite kai shoyan tumna ani bok thil thleng mitam hutu te chu rural tu te nen an tho hona athat lo vai chuan poi khoi tu te semna ang hi an chunga po leko vele thei ani bok 3 generations of punishment North Korea hian chuan thum thlenga thlakal zel sem theina dan ania heta hian pi le pu nu le pa ba ka nau pang thlengin an chung ko zinga member pakhatin thilati sual ani chuan jela khung thei vek anne he policy hi an tan chan niarin dan chuan politics lama an mani kal tu le an chung te chuan bol hlo na aneya chu wangin an ram athiang him theinan society atangin no chuan ngai ane hei wang hian an thla kal zel te chuan ti luina in nan tho ngai thina labor camp ba chuan hunan mang thin bok heta hian ril tram na ngai sakna le thina te chu an tok chen ane he policy hian thil ti sual tu te poi khoi ve mi lo unaw te chu a huam tela thisena inzomna an nei wang ringotin labor camp pa ti du da tor turin anin nor liam ta chen ane he policy hian society ya ngong thalo tak aneya mimal pakhat thil ti sual hian ahmangai te chu atina delvek ahmangai te chu atina delve vek thei ane hei wang hian North Korea mi pui te chu lau thong reng in anom pha an che dan chuan an hmangai te chu a hong tel thei wang ane rural tu te chuan mi pui te chu an thunun thei pha na sazual hle labor camp pa hian mitam tak an chenga an quarter chu a che em bok dam lo en kol na chu aom lo shima natna entirnan TB le pneumonia ang te chu aleng na sa hlea mitam tak nun na chu alak sak bok ane forced labor camps hi kunli so ti po shiat ania poi khoi tu le an chung ten hremna na satak an tor na mun ane tang te chu na tho tir thin ania leilai thingtan le lo nei thlengin nikhata darkar somni na tho tir thin ania choi tur tem te chau an dong chen he kem chunga hian khongai na an ta cham hlea tang te chuan choi tur tha an nei lova dam lo na le pong sual te an tok chen North Korea rampuma mi singtel he kem pa hian an tang mek labor camp atanga dam khu chuak te hi an mang angin ti du da an tok na sa hle tang te chu veng tu ten an soi sa thina an thi le an dam jung changa
thu nei na sang tak an nei kong chen khara chuan tang te hi an tan pui chen khat te ti hlum an ni lai chu entir thin an nia thu oi lo hla om zia an hriat thei nan an entir thin forced labor camp hi in shem na mun chau ni lovin North Korea economy dom kang tu poimo tak ani bok tang na thok tu te hian lungal thei thing le thlai mang te in rorel tu te chu an chom dola achang phei chuan ramdanga te po an thon chuak theina sarkar tan suman lak lu sak chen ani hetia labor te lo ting taka an sor na hi international human right law dan kal na lian tak ania inti tu dan na lian tak ani bok hetiang ang dan hi shevek ma se North Korea hian tang te hi an shem ne pha reng reng chung lova chu mai chu ni lovin satellite atanga alan danin kumtam vak lo liam ta chung khan labor camp chu ama ain alo zau zol le to bok ani starvation and torture North Korea roi tu te hian ril cham na le ngai sak na chu hremna tan an manga an ma ni thunun thei nan tan in le labor camp ba cho te chu atlem thin le bok tin tang te chu shem an ni thin bok an shem dan kal manga hian tui manga shem electric shock parwa manga ngai sak an ni thina an kut chu nunglama phor ni in leya bo tiran niya ti hian darkar ani lopon nilengin anom tir chen ril jam na hi in shem na chau ni lovin shuai tu te thu oi tu ra thunun na ane chole mamo sang sang te an pek tam du lo wang hian an taksa pa ka an ril ru chu ati chawa hei hian an ma ni thunun chu ati ol sampha hle labor camp a chuan cho hian thilati thei em ringot mai ane man ruwa poimo tak ani bok garden tang te chu thunun an do wangin choi tur chu an ren sak thin labor camp North Korea tang dam chuak te hian ngai sak an tor dan chu an soi chuak thina tang dam chuak te hi tanin atanga an chu anu rei fe nuwa po an soi sakna wang hian an ngai tu na chu adik zan lo thina boina an to pha fo chen chemical and biological experiment North Korea thu nei tu ten mishinga chemical le biological experiment an nei chen ti chu share ani fo ta a he en chin na hian thazam ti che thei tu chu mantel fo thin ania entirnan sarin ge sangte he experiment hi jail tang te le politics lama an ma ni dodal thin tu te laka an mang chen ane he experiment an nei thin na chan bul pui ber chu mi pui te thunun reng thei nan ane experiment atanga dam chuak te chuan thinlung khoi tak testimony chu an soi chen case chen khada chuan tang te hi room zim te a chuan kal nan ania ti chuan gas la tak lethal gas mang chuan an up chen chuti lain a chen te ro pathogen mangin an chiwa ani lo pon radiation exposure po an nei pui chen North Korea mishing te experiment atana an man hian international human rights chu akala experiment an nei pui tur te phalna la thlap lo chuan dan phal lo thil ani ole heng thil sang sang te hi North Korea mi pui ten sheman to dan chu ania arab thak view ome hetiang thil rap thak tak tak kan rama athleng lo hi kan van nei zia min hriat tir tu thatak ani